Livu kanjani ngiyaxolisa kakhulu ngokuthi ngithatha isikhathi ngingabuya ngikulibalela ugwalo maliqhawekazi sengikhona futhi manje ukuthi ngizolibalela nxa usubalile ungakhohlwa ukulike ungakhohlwa ukushare ungakhohlwa futhi ukukhomenta yikho lokho engikucelayo kuwe mbukeli omuhle namhlanje ke sikusahluko 7 isahluko sesikhombisa Usizi selwakhele kuMasibanda lo mamathe wozenza umngani wakhe uhlekisa ngaye ozibhinca amakhasana sebetheza inkuni baphinde bakhe lamanzi ngaye umamathe ufika azimunye zonke indaba aqede ayezikhafulela ebanganini bakhe isinyewo sithi nki kuhlekwe Hawu ngani kanti awusangitsheli ngani iqiniso ngizwe ukhama esithi phela wena losobhuku izithupha ziya ogwayini yiko okwehlukanise lo mathuthu lokho ubezathini kodwa umuntu wenkosi esethola iqiniso kambe lawe mngane kodwa uze uphinde babe bathathu abantwana nosobhuku ngumamathe esitsho kanje uThando ubalalele kwazise uxotshiwe esikolo amxhoko lawo mazwi uThando agijime abhode ngemva kwendlu akhali kangike ngikwenze lokho mina ukuthatha ngapi wena mamathe kubuza uMasibanda ekhanya esecaphukile amtshele ukuthi ufuna ukuya kumduli besathi bayaphuma babone uThando ekhala amazise ukuthi bamxoshile esikolo unina amelaphe ngathi uzakhuluma loTholokuhle ukuze amncede umamathe athi kambe yena uTholokuhle ngavuma ukugcina abantwana bakaSobhuku kwabe sekuyinyathele emsileni abhovuke uMasibanda esekhangele umamathe ngelengulube athi mamathe indaba ungihlokoza kanti kuyakuchaza okwenzakala empilweni yami angithi ungakhohlwa mfazi ukuthi inxeba lendoda kalihlekwa kusemhlabeni lapha impilo ilivili elijika ungalilindelanga phuma uphele empilweni yami njengamanje kulesi simo engikuso ngidinga umngane oqotho hathi wena uzenza umngane uvusela amanxeba ami suka phambi kwami uyangenyanyisa usezonde waba mubi uMasibanda lenqindi usengayiphosa kumamathe kungabi indaba zalutho kudala embona ukuthi ungumaluma ephozisa ezithulela lamhla wenele ngaye kambe umuntu ekhuluma amagama abantu abadala phambi komntwana ongangoThando amgudle ngamandla amchiye ejamile emangele athunquze uthuli esiya komduli uMasibanda aze ayekwehlisa izinga lokuchitsha esewubona buqamama umuzi kaMduli useginqe chichi sengathi ubengene esifuthweni ekuhle ngekhaya kukhuleka uMasibanda engena komduli hawu mama omncane kutheni wafika ujuluka kangaka linjani labantwana ngapha uMadawu kubabaza umduli abuze impilo ehlezi phambi komkhulu lo wakwakhe uManle ngasesangweni abantwana badlala amandlwane imbijana baba singabuza lina ilanga abantu ngafa ikoma aphendule esehlezi phansi uMasibanda edonsa umoya ngamandla khonokho kungatsho lutho mani impilo sekungumusa Manleya akuphathele mama omncane amanzi okunatha singafelwa ngumuntu sikhangele leli langa lidabula inyongo zabanengi uqotho uManleya aphange ngamanzi esewankunkuluzile ehlise iphika athi baba omdala kangihambi ngendaba ezinhle ngikholwa indaba le selizwile umfowenu ungalile ngakho ngithe ngingasuki ngingavalelisanga kusasa nxa sekuvele okubili zathi kalizwanga lutho Bengivele ngilinde wena uqobo ukuze ngibe lokuqedisisa ngalindaba ngayizwa ngoTholokuhle sibili kodwa akazange angichayele yona yonke uthi umathuthu wenzeni ngihlela ngilandula ngisithi kayikho into yokuthiwa ngumthakathi emhlabeni kanti angikahlangani lakho nanko ke kunjalo baba amaphepha esihlukaniso sengawasayina ngikhuluma nje angilankinga etheni lalokho ngoba usekhethe amfuna empilweni yakhe osekungifuthela ukuthi angitshele ukuthi ngiphume kulowamuzi kungenjalo uzasichisela endlini labantwana uthi akala bantwana lami yena ngitshelwe ngamathe ngilapha ngoba
bengithembakele kakhulu kuMathuthu laye ukwazi ukuqonda lokho. Okunye okubuhlungu ukuthi ekuseni lamuhla ngithe ngiye esivandeni mamo ngifice izifuyo zikaMakhelela zikholisa amandla ami. Nxa ngimbuza uthi isivande selifa usesithatha njalo akasafuni lokungibona. Abhodle zonke uMaSibanda nanko abaziyo bathi ukukhupha konke ukukhathazayo kuyayipholisa inhliziyo edabukileyo. Useziko elivutha amalangabi mntakaSibanda, kanti bona uMathuthu balele obunjani? Bevumela indodana yabo isenza ichilo elizweni sakhile. uMakhelela ulenhliziyo yobuthakathi sibili umna wami, angazi indaba enje. Lakhona apha kimi kaqumi ubalekela ukukhuzwa. Kunzima. Bengizelazisa nje ukuthi lingamangali nxa selifica kuleliya khaya kuchaya umoya. Akhulume ngamazwi abuhlungu uMaSibanda kuze kuthophela kuManleya. Aqabuke esidlengezela inyembezi. Umduli yena usebophe ubuso baba yisiduli. Uyamdabukela kakhulu uMathuthu ngobuwula bakhe ngoba ukulunga kukaMaSibanda ukwazi ekuqonda. Phela kudala bephila laye akakaze atshintshe ubuntu lomusa wakhe. Umduli adobhe ucingo lwakhe acofe inombolo zikaMathuthu luthi nxa lungangena azame ukubonisana laye umfowabo kodwa kube nhlanga zimuka lomoya. Amklamasele uMathuthu aze agcine equma ucingo ngoba ebona ukuthi akaboniseki. Aphethe ngokutshela uMaSibanda ukuthi uMathuthu uzaqoqwa yikuhlwa njalo isala kutshelwa sibona ngomopho. Babuye bamthembise ukumncedisa ukwakha owakhe umuzi uMaSibanda. Bamqonqosele ukuthi kumele ayedinga umsebenzi edolobheni asebenzele abantwabakhe. Bamduduze ngokuthi nxa engaswela okuthile bazazama ukumsiza. Umduli athembise ukuthi uzabuya bayekhuluma loSobhuku ukuze abakhangelele insimu lapho angalima khona. Avalelise selethemba uMaSibanda. Afike emzini wakhe axoxe loThando emchazela ukuthi konke akuzwileyo ngokuthi uyise nguSobhuku angakulaleli ngoba akusilo iqiniso. Besakhuluma kanjalo lukhale ucingo lwakhe kuchaya uTholokuhle alubambe masinya nanko olulinde ngamehlo abomvu. Babakazi, usincedile wangichayela, ngithemba uphilile lapho. Ahleke uTholokuhle eqeda athi, Matawu, uxolo ukuphuza ukuchaya ucingo bengingela moya. Siziphilele thina konke uhamba kuhle. Linjani ngapho lini? Nxa ngisithi kuhamba kuhle ngiyabe ngihubhuza babakazi. Khathesi ubunzima sebuphindwe kabili. Inkomo zithethwe nguMakhelela zonke. Esivandeni usiphune konke ebengikulimile. Kulumuzi ngiphiwe amalanga ambalwa. Ngihlala khona kuthiwa angiphume ngiphele labantwana kungenjalo sizatshiselwa phakathi. Usephumele egcekeni uMathuthu uthi kalabantwana lami. Umnewethu ngumgaxa ongelamazinyo sibili. Abantwana laba abaphikayo kasoze abadinge yini kusasa. Ngaze ngadabuka kusukela ekudepheni kwenhliziyo yami. Masibanda, yazi usuhlupheke kwenela. Ngilomngane wami ofuna umuntu wokusebenza kwelaseGoli. Ngizamthinta ngimtshele ngawe. Ngifuna usebenze labantu abakho uphinde ubakhele umuzi omuhle okumangalisayo. Amadoda enza sengathi angonkulunkulu emhlabeni. Uqamuke ucingo esakhuluma uTholokuhle esale ezizwa ngcono uMaSibanda kodwa asekucabanga ukuthi nxa engathola umsebenzi abantwana laba uzabasa ngaphi. Akafuni ukubachiya kuzihlobo zikaMathuthu aqonde kunakadamu ukuze ayemcela ukuthi abagcine. Gogo, uMathuthu kasoze afa waludinga usizo lwami. Inhliziyo yami uyihlabe ngomkhonto. Yopha igazi kakhulu. Loba engabuya kusasa esithi uyaxolisa, angazi ngizamcwela ngayiphi inhliziyo njengoba eyami eyidabule kangaka. Kutsho uMaSibanda ngemva kokubingelelana lonakadamu. Isithutha sokucina inhliziyo mntanami.
iyaphangisa ukukhohlwa. Usungamxolela umathuthu kusasa liphinde lizale abanye abantwana futhi. Xa ungamxolela ngingakukhafulela amathe emehlweni. Akusiyo ndoda lokhuyana, ngumkhenkethe owazi umkhulungwane qha. Ngabe ngingumongameli welizwe, amadoda afanana lomathuthu bengizawesula emhlabeni ngiyewaphosela emgodini wamabhubesi aziqhobele amathambo. Ungumthobanhliziyo kaMaspanda lumama. Khathesi uyazibuza ukuthi wamvelela kuliphi igumbi lomhlaba. Usemtshele langendaba yomsebenzi awuthenjiswe eGoli. Ngiyakuzwa mama, abe mfitshane uMaspanda. Eyokuya eGoli kayehli kahle kimi ndodakazi. Isingafika ikugole lawe iGoli, kodwa nxa ufisa ukuya khona ungahamba. Ngicela usebenze okwesikhatshana uphenduke uzokwakhela abantu bakho umuzi. Kumele ube liqhawekazi kubo. Ngiyakuthanda Maspanda, ungangiphoxi, ngiyakucela. Kuqhubeka uNakadamu ukhululeke umoya kaMaspanda nxa emuzwa ekhuluma kanje, azibone sewumisile umuzi wamazenge kulindawo yaseNdandula. Ngendlela abantu bakhe abakhaliphe ngayo uzibonela izikhwicamfundo kubo. Ngiyabonga, nami ngiyakuthanda ngokunjalo. Uhlala ulami njalo ngikholwa lokuthi imimoya yabazali bami emihle yangena kuwe. uThixo akugcine ingunaphakade. Uza kuqoqoda uMamzingaye. Angithi othatha wese sebehlalela ukuthi wazaliswa nguSobhuku. Angazi ukuthi umathuthu ukuthatha kuliphi ikhasi eBhayibhelini ukuphika igazi lakhe elipha enye indoda. Kutsho uNakadamu ehleka. Baxoxe kuze kube phakathi kobusuku. uMaspanda wehlukana nzima loNakadamu. Nanko nguye yedwa omenza azizwe engumuntu kulumhlaba. KuseNdandula ilanga seliphumile. uMaspanda ulungiselela abantwana ukudla ukuze bahambe esikolo beqinile. Nanko utholokuhle uthembise ukubabhadalela. Uzimisele ukuthi bangahamba abantwana. Uzasala esiyancinza uNakadamu esivandeni kwazise esakhe basithethe. Kusenjalo lukhale ucingo lwakhe aluphendule esithi, babakazi unjani? Mama wabantwana, uvuke njani labantwana? Mina ngichazwe ngumqando. Angithi ungibalekele ebusuku. Atsho ezwakala esifa ngensini utholokuhle. Angithi ubungihlupha baba. Wena mfazi, ngizakwala sibili. Lalela ke mama, ngilinde imali evela kumkhwenyana wakho uSiwela. Uthe uzayifaka lamuhla, ngizayilanda emini ngihle ngiyithumeze kuwe. Enye ngeyakho yokugada, umsebenzi usutholile eGoli. Enye uzachiya uthenge amabele ukuze abantwana basale besidla. Ngithemba ukuthi inyanga izathi siyaphela uzabe usungumuntu wezimali zakhe. Engikukhuthaza ngakho ukuthi ungakhohlwa ukwakha umuzi wakho ukuze abantwana babe lekusasa elihle. Abonge kakhulu uMaspanda ngomusa lothando lukatholokuhle langokuhlala emsekela kukho konke. Esanda kukhuluma ecingweni kukhuleke umuntu. Ekuhle ngekhaya. Hawu Mamzingaye, nguwe mfazi, bengisecingweni. Uxolo ntombi, samkele phela. Angahleki uMamzingaye ahle ayifunde ivaliwe uMaspanda ukuthi kukhona ungahambi kuhle lapha. Maspanda, ulala lomkami lize lizale abantwana abathathu. Kanti unjani wena mama? Usuze wachithekelwa ngumuzi ngenxa yokwembula izidwaba zakho. Lapha ufike komlindi uyacina mfazi. Ngifuna uthi nxa ubona uSobhuku khafule amathe phansi ubaleke. Ahwatshe imvubu enqulwini uMamzingaye akhwince izidwaba kuhle kube sobala ukuthi uze ngempi lapha ekhaya. Ayikhulule imvubu yekhotha imbambo zikaMaspanda. Ahleke uMaspanda athi,
Mamzingaye uyisiwula somfazi, ngihlela ngisithi uhlakaniphile, sebekufunze ngamanga uthathawezwe lawe wavuma sibili. UMamzingaye ayihlalise emhlane ngolaka imvubu. uThando athi ebona lokho aphuphume ulaka, angene emkulwini aphume esephethe ihloka, kodwa unina akhwaze ethi akafake ihloka phansi, laye aqhince izidwaba, kube nguqhude manikiniki nike isongo lakhe. Ayidonse inhlanekela iye kuthi nama esihlathini sikaMamzingaye, engayilindelanga abone inkanyezi zintwentweza emkhathini kusekuseni, alandelise inqindi yesandla sokunxele ihlale emakhalekhukhwini, aye kuthi gqi ngesiphundo phansi uMamzingaye, igazi lintshaze ngamakhala, avuke esediyazela komuntu odakwe butshwala obubukhali. Abantu sebegcwele lapha bazezibonela ngawabo, babethini abaziyo nxa besithi amehlo kawaphathelani? Yebo, kunjalo, banxuswe ngumkhosi obusuhatshazwa nguMamzingaye. UMaSibanda akasajwayeleki lapha ebusweni, ulaka seluganqame emphinjeni. Uzwa kusithi aqede ngoMamzingaye lo omdelela kangaka, akhwequle umhadlabula oswazi esihlahleni sephane esisenzikini yomuzi, amhahabele, akubone uMamzingaye ukuthi usengabulawa lapha, ahle acele empunzini eseqonde emzini wakhe. Abantu basale begegedeka, kube yindaba abaza kufa beyilanda. Afike esegcwele igazi emzini wakhe, kuze kwethuke umyeni wakhe. Usemangele ukuthi uchawe ngubani ngakibo lapho asuke esithi uyakhona. Amhlasele ngemibuzo esithi, Mamzingaye, sekutheni mkami? Ngubani ololunya olunje ngihle ngimlande ngehloka lami? Onondindwa bakho bayangitshaya nje, bathunywa nguwe. Uza sengathi uyakhonza, uzenza ivu kanti uyimpisi ephangayo. Uzwa njani nxa usuchithe umuzi kaMathuthu? Ungitshelile uMampofu ukuthi abantwana bakaMaSibanda ngabakho. Atsho eseqhinqa isililo uMamzingaye, usethwele lemikhono ekhanda, uphethe uyayaluza. Amhleke usulu umyeni wakhe esithi, hawu nkosikazi, ngikukhuzile izolo lokhu ngathi wehlukane labo Mampofu ngoba bangabaxabanisi. Khangela khathesi usugave igazi, uzafela amafufu njengequndwane. Alubana ubuze kimi kuqala ubuzalithola iqiniso. Akusenani, usuvele wabamba inhlwa ngekhanda. Mana ngitshayele uMathuthu ucingo ngimbuze ngendaba engaka emenze wachitha umuzi esengigconywa ngayo ngingayazi. Atsho ecofa inombolo zikaMathuthu. Usobhuku luthi lungangena ucingo akhulume. Mathuthu, kunjani? Awuthi ngihle ngehlale endabeni umoya ungakapheli. Abantu sebephose babulalana emzini wakho lapha. Kuthikwa kungenxa yokuthi mina ngalala lo nkosikazi wakho ngaze ngazala laye abantwana abathathu. Kungabe kuliqiniso elingakanani lelo? Mhlonipheki wami, angizange ngakutsho lokho, ngafanisela nje ukuthi njengoba uvikela uMaSibanda, mhlawumbe nguwe osunguyise wabantu bakhe. Uyise wenunu zikaMaSibanda angimazi, kodwa ukhona khonapho esigabeni sakho. Engikufisayo ukuthi ubaxotshe baphume baphele emzini wami. Nxa ephuma emzini wakho siyawunika omunye umuntu. Kwesami isigaba angilufuni unxiwa, siyezwana? Kulungile, loba ungaze uwutshise angilandaba. Ibizo lami ulicitshe ezingwalweni zakho. Indawo yakho ngiyayenyanya, futhi angithembi ukuthi ngizaphinda ngilubhade olwami unyawo lapho. Awahleke lawo usobhuku qede avale ucingo lwakhe. Nxa ethi ukhangela umkakhe ahle akhale uMamzingaye esithi, ngiyaxolisa baba, ngithathele izinto phezulu, yikuthi ngisuke ngaba lolaka. Kubangelwe indlela uMampofu angibikele ngayo, kangisoze ngiphinde. Ususifake amehlo abantu Mamzingaye. Ngize ngakuchazela izolo ukuthi omama
laba kabalunganga sebatshayanisa isigaba sonke ngamakhanda. Usungathola ukuthi yibo abayimbangela yokuchitheka komuzi kaMathuthu. Angithi lukaMqulweni wachitheka nje sebewakhile amanga. Ngiyafisa ukubaxotsha esigabeni sami ngivinjwa ngumthetho. Kukhuluma uSobhuku ebonisa ukudumala, baxolela indlu wakwakhe aphethe ngokuthi uzamema umhlangano kukhulunywe ngalolu daba ukuze ahlanze igama lakhe eselivoxwe odakeni. uMaSibanda usesesatshwa ngomama abanengi kule ndawo sekuba cacela ukuthi umuntu othule njengaye akadlalelwa. Omamathe sebesesaba lokufaka ibizo lakhe emlonyeni behleba. Ilanga selisiyatshona khathesi useyamukele imali evela kuTholokuhle uyiphathise umtshayeli webhasi. Ngelilandelayo uzabhadela abantwana athenge lamabele abazasala bewagayisa. Ulwa impi enkulu lenhliziyo yakhe ayimvumeli ukuthi ahlukane labantu bakhe. Kuyahela inhliziyo yami, ngikhulule ngihambe ukuze ngiyesebenzela bona abantwana, ukuze ngibondle. Ukhuluma yedwa ekhangele abantwana bakhe uMaSibanda. Athi esebalaya athi, bantwa bami, ngicela liziphathe kuhle, lihloniphe kakhulu, lifunde, liqinise ngoba yikho lapho kulelifa lenu khona. Mina sengiqamula amathafa ngisiya elizweni engingalaziyo. Angizange ngafisa ukwehlukana nani empilweni yami, kodwa ngiphoqwa isimo. Thando, weluse abana wakho mfana wami. Ngithemba wena. Konke lokho ngikwenzela lina. Asule inyembezi uMaSibanda. Mama, ubaba uyabuya nini? Kubuze uKaren. Ubaba wethu kuthiwa nguSobhuku. Angithi uzwile abantwana bakaMamathe ezolo besitshela lesikolo. Ungcono thina silobaba ongumphathi wendawo. Kungenela umbekezeli kuthophele kuMaSibanda ukuzwa ukuthi abantu bakhe sebezinhlekisa kwabanye abantwana esikolo. Bekezeli, ngamanga aluhlaza tshoko lawo, uyihlo nguMathuthu akutshintshi. Abantu bafuna ukulidukisa nje. Uzabuya ngelinye ilanga liyeso. Mina ubaba angaze abuye lapha angeke ngimkhulumise. Kimi ufile ngoba angeke sihlupheke kanje size sibizwe ngamagama ngenxa yakhe. Umama uyinhlekisa endawana yonke le kungenxa yakhe. Kusukela lamhla owami ubaba uNkulunkulu kuphela. Kusonga uthando ngenhliziyo ebuhlungu. Esathi uyaphendula uMaSibanda kuzwakala ucingo lwakhe selukhala. Athole kunguMathuthu ekhuluma ebhovuka emtshela ukuthi kumele aphume ephele emzini wakhe. Kusenjalo akhangwe ngumsinjwana wenqola phandle alunguze amangale nxa ebona kunguMakhelela esehla enqoleni njalo engamkhulumisi. Nangu eqonda endlini yokulala aqale ukukhipha izivalo zendlu esiyazifaka enqoleni. USathane ukhona ngempela emhlabeni, unembeza awukho kwabanye abantu sibili. Sekumcacela uMaSibanda manje ukuthi uMakhelela ulenhliziyo embi. Kambe wamonelani leyo engaxolelwayo? Kwazi yena, baba omncane, nxa usukhipha izivalo uthi sizalala sivale ngani? Kubuza uMaSibanda. Hayi wena mama man, angisuye ihlomncane mina. Ngenza lokho engikuthunywe ngumfowethu. Wena nje phuma uphele kulumuzi lamavizandlebe akho. Bahambise kuyise. Kuhloloda uMakhelela kukhanya ukuthi uyamenyanya. Aqhubeke esehwaqile esithi, kusasa sizalanda impahla bafana. Izinto zomfowabo Izinto zomfowethu azisoze zilalwe izinja zakomakhelwane thina siphila. Lokhu angeke kwenzeke. Akhangele uMaSibanda aqede akhafulele phansi achaye inqola behambe labo akade eze lapho. Abantu abami, lingamangali, konke kulesikhathi sakho. Kasihambeni kugogona kaDamu. NgoMaSibanda lo baqale kulungisa impahla zabo zokugqoka bezifaka ezikhwameni ukuze bahle bathuthe. Umuntu wesifazana wadalwa ngenhliziyo elidwala uqobo. Ubaba ubachiya kalula abantwana hambe unompela, kodwa umama uma isibindi aziqinise lanxa umthwalo usinda kanjani.
bathutshe lemkhungulu konakadamu afike alubike lonke udaba uMasibanda amduduze onakadamu athi kuzalunga sifike esokulala baye ngezindawo kuMasibanda bulandule ubuthongo uthi ubungibeke ngaphi sewaze wazaca waba lucingo ngokungalali lokuhlala ecabanga kanzima alale ke ekhangele ngawayizolo kuthi nxa sekusile avuke labantwana besikolo ayebhadala imali eseqedile aqonde emavinkilini ukuyathenga amabele lithi nxa selisiyangena kunina ilanga alungisele uhambo lwakhe uMasibanda ufuna ukuyabamba ibhasi ehamba ngobusuku ukuze kusisa esengowako Bulawayo. Mntanami, umuntu akhumbule emuva ukuhamba kokuphela akulunganga ubekwazi okulanda eGoli usitshayele njalo ungafika khona ukuze sazi ukuthi uphephile na ukhohlwe ngomathuthu njengoba laye ekhohliwe ngawe usengumuntu nje kuwe kayisiso sihlobo sakho nxa kunzima eGoli ekhaya kawuxotshwanga uphenduke silime isivande ukuze sikhulise abantwana kulaya unakadamu sekuhwalele amazwi akhe ahlabe aphukele enhlizweni kaMasibanda inyembezi zithi thotho aphendule esithi mama igugu lami ngabantwana laba nxa ngingabakhohlwa ngizabe sengiloyiwe ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu anginikeze ukukhalipha kibo ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu engeze ukukhalipha kubo bafunde babe lekusasa elihle. Kuhle mntanami. uMasibanda abuye akhangele abantu bakhe athi liziphathe kuhle bantu bami limhloniphe ugogo lizwile banqekuze amakhanda kuthathu babo izikhathi zokufika kwebhasi ezisondele baphume bayemelela esilindweni kungemzuzu mingaki ithutshe imgenye uMasibanda ichiye ibathele ngothuli bonke abakade bezegadisa izihlobo labangani uMakhela axhumana loMathuthu emazisa ngokuthi ekucineni uze wahamba uMasibanda uMathuthu aqabhaze ngomthabo omkhulu esithi awuzwa-ke mfanami usebenzile uthathe konke okulapho usebenzise umuzi lo udilize wenze insimu yakho lapho ngizavakatsha ngizethengisa ezinye inkomo zami ngifuna ukwakhisa indlu yami eMahachula njalo sengithole le ndawo eMfelabuso. Isahluko sethu sesikhombisa siphela lapha asihlanganeni intambama lapho sibala isahluko 8 isahluko 8 ungakhohlwa ukulike ungakhohlwa ukukhomenta lokho kuyindlela yokusupporta umsebenzi wami mina ngiyalithanda lonke